Father, we thank you. Itibiyag dagito yung kakabsat. Ta-inlead mo isuda to come in this church, O Lord God, to be with us, nga mang-glorify iti kangatuan nga nagan mo. And I pray, Lord, na whatever their situations in their personal lives, iti family, da I pray, nga si kaapo iti agtuloy nga mang-i-guide kadakwada. Lord, from now on, we declare blessings upon them, in their family, in their children. Kansya sinuman pa'y apo nga mabalin apo nga makakita jay favor mo iti biyagda. Spiritually, uphold them, strengthen them. Lord, help them to walk with you. Madaydayaw tinagan mo. Tunggal may sakada kami, uray pa iti panakaikasabadag iti sasom. I acknowledge my nothing less. I acknowledge, Lord, the wisdom that comes from you. Hangko kayat nga i-display, hangko kayat nga i-share dito nga saom in my own understanding, in my own knowledge, but I acknowledge heavenly wisdom that comes from you, our God. Lord, embrace each and every one of us, Lord, with your words. Encourage everyone. Empower everyone. Lord God, rumwar kami manipod itang ruangan, agawid kami kadagiti balbalay mi, that God, ada iti something great, O Lord God, na gawin mo, Apo, inaramid mo iti biyag mi. We praise you and we adore you. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. So, let us open our Bible. Thank you so much. Mabalin kayong agtuga. Let us open our Bible is in Acts chapter 14 verse 21 to 22. Dito iti kayat kung i-share tatanga aldaw iti tunggal may sakada tayo. Amen. Okay, so dito iti kunana. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Verse 22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Okay. Ulitak. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. The Apostle Paul, kaniti kadwana who ministered kadagito yung nga tao, when we go back ay pinaka first na verse 1, makita tayo da the experience da kasamot tayumot ni Apostle Paul, ni Paul, sakbay isuna nga nagiging apostle, adu tinagdaanan na first encounter na ni Lord is, he suffered. Di ba? Hindi siya makakita. The encounter na ni Lord, kat, he counted it as a great challenge sa buhay niya, ni Saul. And then, hindi nga na-transform the jibiyag ni Saul. He became Paul. And then, while na ginagamit ni Lord si Apostle Paul, there are a lot of challenges, circumstances na nagdaanan niya to the point na isupay tinakaibalbaludan na. Ibalod ni Apostle Paul, duwada ka ni Silas, and then nakaibalbaludan na through those hardships ni Apostle Paul, he keep on doing yung ginagawa niya. Yeah? No kuma ordinary nga tao ngay kat, nagsasuffer ka, you stop na lang. Minto ka na lang. Bakit mo pinapahirapan ang buhay mo, ang katawan mo? Yeah? But then the Apostle Paul, while he is doing yung pinapagawa ni Lord, still he experienced hardships. And sa hardship na yon na in-experience nila is, doon sila lumalakas. Kapag pala meron tayong hardship sa buhay, dapat pala lumalakas tayo. Amen? Pumigpigsa tayo nga no? Adadag iti challenges, iti panagbiag tayo. So that's why. So this is my theme this morning, entering into God's kingdom. To enter into God's kingdom, we need to have this kind of, dito yung abanag. Okay? Number 1, remain true to your faith in God.
Sabihin mo sa katabi mo, to enter into God's kingdom, you need to remain true. Yan. Remain true. Agtalinaed ka nga napudno. Yan. Napudno tayo nga agserbi kini Apo. Solid faith. Remain true, meaning to say, solido nga pamati, unshakable nga faith, in pure, immovable. Yapay. Yeah. Your mind, your soul, and spirit, talaga nga agistik ka izay. Haan nga changeable da di panunot mo. Haan nga changeable di relationship mo. Haan nga pabaliw-baliw. So to enter into God's kingdom, hello kakabsat, we are walking, we are magmagna tayo, papasok sa kingdom ni Lord. Amen. Hindi sa kingdom ni Satan, but the kingdom of God. Yeah, the kingdom of God in heaven. So ito yung dapat nating alalahanin sa ating buhay, to remain true to our faith in God, yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi ko kanina during our worship, there are times, ijibiyag tayo being a Christian, na ang dami nating nai-encounter sa buhay natin, hindi natin alam na nagdi-decrease pala ang health ng ating spiritual life. Mismo nga sika, iji pa nang encounter mo, iti amnyaman nga challenges, iti biyag mo, naaapektuhan yung spiritual health mo. Sino dito ang nakaka-relay? Maapektuhan da di spiritual health mo. So kitan tayo dito, ano iti kunana dito, ni Apostle Paul, dito iti verse nga na, dito iti nang alaan tayo, iti verse 21. Yeah? Strengthening the disciples. Ito yung sinabi ni Apostle Paul in Silas, kadagiti disciples nga naurnong, dagay naurnong nga nakasabaan, they gathered together, and then they encouraged them. Dahito iti words da, kadagito da nga tattao nga naurnong, they gathered na large number of disciples, large number of followers. Praise God, isa tayo doon, at may isa tayo nga nainayon. Why? Da tayo ti bunga, dagiti pamati, dagiti inmun una idi. Strengthening the disciples in encouraging them. Nya pinapigsada, pinagnamnamaan di yung mga disciples, in bagada kadakwada, in encourage the isuda. They need to do this, they need to have this. Isuda ito'y masapol iti pamati nga, agtalinaod iti pamati. True faith. Gaano ka katutuo sa Panginoon? Kasano kinapudnom ka ni Lord? How true you are kini Apo. Yeah? Kumusta ti kinapudno iti panagserserbi tayo? There are times nga dagitoy the Apostle Paul, haan nga sumardong dagiti challenges nga main-encounter da iti panagministro da. Handa nga sumardong. But din nga po, apay nga tanga handa nga sumardong at hardship na yun. Rigat na jay. It is because isu ti kayat da nga ipakita, kaya nga sabi ko kanina, the word ngayon bagada kanyam is, your body is a body Bible. Ni Apostle Paul as preacher, as evangelist, masapol nga pagbiyaga na noan niya di ibagbagana kadagiti tattao. Dito'y ko ngayon nga naaw-awatan da situations, iti biyag mi in my family. Jibiyag ni pastor. Apay ngayon nga kastoy. And then, ada the times ngayon nga ako nakaayo. Nagrigat kaya ti babae nga aglid. And then, mailiwak is the leadership na as a man in the family, as a man in the church. Kat daytoy part na daytoy, the Apostle Paul, kaya't da nga ipasagapsap kadagiti tattao nga ma-strengthen da kuma, mapapigsada kuma. Kat kunak iji prayer ko, Lord, if this is your words to us, I praise the Lord. Idaydayaw mi ni Apo, bakit napatunayan sa loob ng church. Agtultuloy tayo mo't nga umay. Hang kayo nga naupay nga nang kita ka ni pastor. Diyan. But you keep coming. Why? Hanga iso tinakapundasyonan ti pamatio. Amen?
Pakikitayo deta. Paki-assist yun na lang. So, being, DJ pa nag-remain tayo, pa nagtalinaod tayo, nga napudno kini Apo, matest tayo matlaang iti faith tayo. Natitest ang ating pananampalataya, no kunam nga napudno kang agsulserbi kini Lord, matesting na DJ faith mo. O, sino dito ang laging natitest ang kanyang pananampalataya? Amen. Natitest kung gaano tayo katotoo bilang disipulo ni Kristo. Ayan na iti, kasano ti measurement iti anos tayo. Kuna ka ni Pastor Jan, kumusta ka ngay? How is your encounter with the Lord? Pumigpig samot lata, kuna na. At least ibaga na lata nga pumigpig sa. Kuna na pa'y, mapapapig sa akya, nurum-rumwarta nga, agpaspasyar nga, agmismission, kuna na. So ako naksigi nga ron, admission kayo dyan kapangan. Pampanunota kayo na nga tamanan ti pang iba unak into no next month. Kasi pumigpig sa garod, no, agta-travel iso na. So, yun. How to remain true? EJ Philippians chapter 2 verse 12. Kunana, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Kuna ni Apostle Paul kadagiti believers. So kita niyo from book of Acts to the book of Philippians, nandito yung message ni Apostle Paul sa mga believers. Yeah? Kuna na kadagiti ay ayatan na nga namati, pada na nga tao nga namati. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, nagmayat manan dito yung word nga obedience in detalye dito yung speaker me that night. Sinagkasagay sana nga in-explain dito yung litra by litra. Jay obedience. So, kuna nakat, dito yung word niya. Hangko lang awanti whiteboard type to, ikastoy ko kumamot. But nakita kay Jay, without obedience, matay iti taong awanti pa nagtulnog na. Not physically, but spiritually. If you will not fully obey the word ni Apo, you will die spiritually. So we need to obey. Tapno mabiyag tayo, madaydayaw ti Apo. So kunan di Apostle Paul, as you always obeyed. Yeah? Kasi makita ijibiyag tayo niya. Agbibiyag tayo, mabiyag tayo while we are obeying the word of the Lord, nabubuhay tayo. Iso nga, iti style iti biyag tayo kung we are living by faith. Amen? Sino dito ang namumuhay sa pananampalataya niya kay Kristo? Amen? Yan, so obeyed. So now, not only as in my presence, kung saan lang nga time nga, nandito ako sa inyo, not only that, pero kung na, but much more in my absence. Kahit walang tumitingin sa'yo, tunay kang mananampalataya ni Kristo. Amen. Kahit walang nakatingin sa'yo, tunay ka sa harapan ng Panginoon. And then sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Dito'y work out your own salvation, dito'y fear. I found, nakita dito iji Bible Dictionary nga iti fear in God, kat iso dito iti meaning na iji Greek word, dati Greek word na dito hangka mo i-pronounce kung dito iti meaning na fear. Iti meaning na iji Greek word, iji English meaning, kuna na reverence, panangraem, panangrespeto. Fear, raumam ni Apo Dios, respect God. Hanga siya butong ka nga, adati kabutong mo anya dita, but then, to fear the Lord is to respect Him. To fear the Lord is to reverence. Itad mo kinkwa na, padayawam isuna, irespetom isuna, i-honor mo isuna. That's the meaning of fear in God. Fear, work out your own salvation with fear and trembling. Mabutong ka kumakini Apo Dios nga agbasol. Yeah? Mabutong ka kini Apo, mabutong ka nga matnag iti imatang ni Apo Dios.
Ibig sabihin, you shun evil. Na-share ko di Friday. Liklikam iti basol. So, dajay, i-prove mo, dajay panakaisalakan. The word, work out, that is sentence, work out your own salvation. Kahit nasawan dito, work out your own salvation, na ibigay na sa iyo yung salvation. Di ba na itadkin ka, dajay salvation. Bagamanta kaabay mo na sa akin na ang aking salvation. Kuna ni Apostle Paul, work out. Kuna na. I-work out mo. Hanang ako na nga, work out so that you will be saved. No. Work out your salvation. Hawak-hawak mo na ang kaligtasan mo na binigay ni Kristo. Amen. Nasa iyo na yung salvation mo. So net ibig nga garod nga sabihin dito, i-work out mo, alagaan mo ang pananampalataya mo. Aywanam da faith mo ko ni Lord. Kasi awan ti uray may sa kanya tayo nga makaaramid isu nga good works kuna nat Ephesians 2:8-9. Good works cannot save you. Tinaimbag nga aramid, it will not save you. Because only what the Lord Jesus Christ has done at the cross of Calvary, isu da tinang gapuanan kadakkelan nga ebidensya, kadakkelan nga in trabaho ni Apo Jesus, nalpasan nga in workout ni Lord Dajay, na isalakanan tayo. Kaya nga binigay niya na sa atin. Through your faith. So ti aramidon tayo, to work out our salvation is, alagaan mo, mintinaram Dajay salvation mo, parang ayam Dajay faith mo kon ni Lord, sana magiging healthy hang agsaksakit Dajay faith mo kon ni Lord, maredayaw ti Apo. Yan. How to remain true. Next is, ano ti aramidon tayo, how to remain true. Kas ano tayo ngagbalin nga napudpud no. So every day, ijibiyag tayo kakabsat. Dahito iti pampanunuton tayo. When we go to your works, numapang ka di trabaho yo, han nga maisina kumada jay panangraum tayo ko ni Apo Diyos. What to do for us to still remain true kini Apo? Isu detoy. Number 1. Rin ako dito. Examine your relationship with God. Examine. Padoktor mo. Examinam. Kumusta ti relationship ko kon ni Lord? Am I growing? No i-rate mo iti growth mo, di panagdakkel mo, iti panagserve. Anong numero ka? From 1 to 10. Anya nga number, anya ti grade mo, iti relationship mo kon ni Lord. So examine your relationship with God. Examinam, umay ka kon ni Lord, kunam, Lord, examine me. Kuna na di Jeremiah. Ben nga pantay di Jeremiah sa teto agsubli ditoy. Dito'y Psalms gayam. Psalms 139 verse 23 to 24 kuna na, God, kuna ni David, examine me and know my heart. Who needs a doctor? Masakit. So da tayo umay tayo kun ni Lord, ang kaagpa-examine. Examinum ti bagi, mapangka. Draw near to God. Examine me and know my heart. Amom ti pusok Apo. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any bad thing in me. Lead me on the road to everlasting life. Gaputa itis isarazarak tayo. When we enter into the kingdom of God, kailangan nga accurate am amin. Usto amin ti biyag tayo, madaydayaw ti Apo. So why we ask the Lord to examine us? Tapno makasarak tayo di kingdom ni Lord, amin po ba? To enter into the kingdom of God, kailangan nga haang ka nga masaksakit spiritually. Yeah? Isugarod nga, why we need a church? Dahil sa church, doon po tayo naaayos. Doon po tayo na ipiprepare. Naihahanda tayo para sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Examine me and know my heart. That should be our prayer. Iti dito yung gundaway.
Saan tayo lang nga dengdenggan da ito yung message, but si pupusok kumati tunggal may isang ako noon tayo, apo examinum ti pusok. Test me. Mabalin mo mo't nga testingon ti biyag mo. Kat kunana, see if there is any bad thing in me. And to share this, kunana the speaker me, siyak nga inikan ni apo ti opportunity to always draw closer to Him. Nararamdaman ko po na talagang malapit nang dumating si Kristo, kunana. So lahat ng pumupunta dito sa prayer mountain, winawarningan ko sila through the Word of God, na kailangang magpa-examine tayo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan na makikita talaga na prepare tayo. Dahil sabi sa Bible, Jesus Christ will come for His church, those who are prepared. Dagijeda nga nakasagana. Dagijeda nga prepared. Dagijeda nga nakaornosan ti amaminda. Isuga po na nga, He gave the parable of the 10 virgins. Malagip yun di ay? The parable of the 10 virgins. J5, prepared ti oil da. J5, haan. Kunada, asan to gumatang ijay? Numaibo, san to gumatang ijay? Sinuti kasjay. Numapang kagayam, ijay papanamkot, ay awan gayam. Yeah? Many times na experience ko, ay uray hanak nga agalat ti tuwalya ta, kwamot da jay, baka adat ti tuwalya, sumangpot kakot awang gayam ti tuwalya. Nung ginawa mo, pinagtuwalyam da jay t-shirt mo, ang kakanapnuk. Or, sakto gumatang ti toothbrush ko jay, mapanggagayam, awan pagkatangam ti toothbrush mo. Inan anusam jay 5 days nga hanga nag-toothbrush. Di ba? Adapay, di mission. Ti kunada ka no, kasusublida. Idi napanday jay nagbagyo. Kunana ayo, jay brief ko, kun underwear ko awang pagsukatan mi. Kunana istorya na. Nya tinarami diyo, binaliktad min ah. So always prepare. Pagam takabay mo, laging handa. Yan. So daytoy dagiti parts nga masapol nga kitaan tayo. Dilakot ang mga nga kung kuna tayo nga okay, I am ready. Isu nga kuna ni David gayam nga examine dakman kuna na. See if there is any bad thing in me. Dito mo tadi idinangag ko diyan nga message. Idinapanak di prayer cell ko da jeti kararag kun sangit ko ni Lord. Lord, amangan lakot adat yang ko makita. Nga mancha dito'y biyag ko. Nga isukot ti hanak nga pakaikarian kin ka. Cleanse me. Church, that should be our prayer every day. Nga awan ti ilamlamang tayo. Awan iti anyaman nga, ay adibali takwa. Ngam everyday kuma naka-prepare tayo, madaydayaw ti Diyos. Number 2, kan isuy ti maudi, endure hardship. Acts chapter 14 verse 22, kunana, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Ni Apostle Paul nga mga kasaba, in paunay-unay na dito nga message, kadagitoy da nga believers who are in front of them. Nga kuna na, we must endure. We must go through many hardships. Very bold nga ni Apostle Paul nga nang ibagat to, it is because he himself experienced it. May experience na. Kaya nga kung anya nga yung agpay supiman, anya nga iti, that many times gamin, that tayo nga tatao, kailangan tayo ti proof. Diba? Kailangan ti ebidensya. Evidence iti faith na, dahi takaabay mo, kailangan nga makita. Kat ni Apostle Paul, why he is very bold enough to preach this message, nga kuna na we must go through many hardships
to enter the kingdom of God. Bakit pa kailangang maghirap ka? Apay ngay, nga kailangan mga agregat. Do you remember the dua nga dalan? Nga di may sa nga dalan kat nakaipipot, masikip ang daan, patungo sa kaligtasan. Amen. Kaya pala, yung mga believers na tagapagsunod ni Kristo, kailangan nating maintindihan na ang pagsunod kay Kristo hindi easy. Hindi basta-basta. Yeah? We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Kas ano nga makitam, kas ano nga your life will become an encouragement. Kunak garod, idi rabi idi agsapan na day in-encourage ko ni Pastor Jan ko na in-relate the message. Hanggang ma-discourage no apay nga kasta ka. Kaputan no maminsan ko na ayo mapapalakngay no adati agpo-preach ko na pag-preach on kagarod no kuay so mamin anong matanga ipay-exercise exercise di ikastam nga agbasa. Ngumday garod, basta more than 10 minutes nga agsawiso na, ulit da di ibagbagana. But I know nga, there will come a time nga, masurprise tayo. Masusurprise tayo. Gaputa, dito nga pagdadaanan tayo, hanlangan ni Pastor Jan, amin tayo dati paglalasatan tayo. We, some of us, adaka iji situation nga, kaslati feeling mo wala kang magawa. Triknam kaslaawan ti maaramidam, but then, ang buhay mo pala nagiging encouragement sa iba. Hindi mo alam. Nga ko nam kayo, sumsumro ka lang di church nga ko. Ninimanang sunya kita, ano yung mata ko na ay. Nga makitam latangay, iso nga, numaminsan, we should understand the hardship. Kaya kinitak dito, may sanga ko na ni Cindy Macminamin. Hardships, kitan tayo dito eh. Anya nga ta iti ibunga na dito hardships nga masapol nga paglasatan tayo. So dito hardship can lead you to your spiritual healing. Praise the Lord. Itirigat, iturong na kajay pakaagasam. Nabanggit yung tatay eh, kung minsan, maminsan o anti silaw, o anti kuryente, na testimony ni Justin kay tatay. No ang kuryente, ala, nagmayat ta maurnong kayo. Salas. You have time nga mang-recall, kadigay na palpalabas, ultimatum, idiuubing kayo, rumrumwar, dagiti katawa. The moment nga dadzay ka tayo, mayat. Hardship can lead you to your spiritual healing. Healing in your relationship with your spouse. Healing in your relationship mo, iji anak mo. Healing in your relationship with God. Nyapay, hardship can lead you toward the truth of who God is. Ilid na ka iji hardship. Kaya pala, mahalin natin ang hardship na dumarating sa ating buhay. Amen. Ayaton tayo, learn. Sursuruan tayo, nga i-welcome, i-biyag tayo dito yung hardship. Ta dito yung aglabas tuhan, nga agreement kin ka dito nga forever. Amen, anak na tayo ni Lord. Hang agreement kin ka, dumtang tutigundaway, nga paglasatam dito, magle-level up ka din. Praise the Lord. Hardship can lead you toward the truth of who God is. Makikita mo yung di kinapudno ni Lord, ayo talaga nga nag-imbag ni Apo. So nga, praise God for your testimonies. Sister Felisa, madaydayaw ni Apo. He will not allow those hardships, bibiyag tayo, nga awan pulos ti maganganab tayo. But He will allow those hardships in life, nga ada benefits tayo, madaydayaw ni Lord. So no ada ti pagdaanan tayo kuna tayo, Lord, what is the lesson nga ma-pick up ko dito eh. Hardship can make us more like Christ. Pasingputan na tayo. If we align ourselves, ngumno umay ti hardship kat lalalo tayong agri-rebuild imbis nga matultulungan da kaawan, malalalo. So we need to submit ourselves to God. That every hardships that will come across our lives,
makitam da di ipikto na nga nasaya at itibiyag mo. It will lead you to come closer, dumakdeket kapay kiniapo. So kita nyo ti ipikto na di pandemic niya. True ti pandemic. Nag-live tayo nga kasta. Adadagiti testimonies from other people nga gapoy di na ibaganti kabsat nga nag-wordcasting. Di may sala nga words. In manayan nga nang restore ijay kararwa nga maupupay. Grabe. Ti ayat ni Lord kanya tayo. Hardship can expose wounds. Itirigat, i-expose na nga adagayam dagiti sugsugat ijay uneg tayo. Nga saan tayo nga ma-realize nga dadjay gayam wounds yun. Mai-expose tayo no ada ti hardships iji biyag tayo. Hamo nga mamalmalayan yun pala mga sugat dagijay nga masapol nga makalkal tapno maagasan. Tanuhan nga makalkal na itakathan nga maagasan agbalin nga bulok. Agbalin nga sakit mabuo nga sakit dayta. So we need to see to it, yeah? When hardship will come in your family or in every individual, may nai-expose sa atin nga kailangan maagasan. Praise God. Ganun kaganda ang ating Panginoong Diyos. Haan na nga ipalubos dagiti hardship tapno dusa o dusaon da ka. He will not allow sufferings tapno dusa-dusaon da ka man gapo iji inaramid mo nga basol. But He will just allow. If you allow yourselves, allow mo siya heart mo that the Lord will fix you, your brokenness. Pumintas ti kitam. Ibaga kita man na takababay mo. Yeah? Jesus Christ made you whole. Binuoda ka ni Kristo. Binuo ni Lord na di istorya ti biyag tayo in our story became a blessing to others. Nagbalin nga bendisyon kadagiti daduma. Hardship can expose wounds we didn't realize we had. Manutisan nga nasugsugat dito eh. Amamin tayo adadagiti inner. Halanga di sinugatan ti kutsilyo gapot katatadtad mo ti watwat. Or kai-slice di sayuti. But there are wounds in our hearts na kailangang magamot at mapagaling tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. John 16:33. Kuna ni Jesus, I have said these things to you that in me you may have peace. Receive these words, kakabsat. Awatan to dito yung mensahe tatagon daway. Kuna ni Jesus, I have said these things to you that in me you may have peace. Ayaw ni Lord na you are always in trouble. Ayaw ng ating Panginoon na lagi kang in trouble. Ano ti Tagalog na ti trouble? Basta kasjay. Hana kayat nga maburburiburan ka ti inal daw. Taanyat serbim ngay nga nagkristyano no kasjay mo't lao. Di ba? Wan ko na yung muta. Anyat ti serbi tayo nga kristyano no maburburiburan tayo ti inal daw. But the promise of Jesus is, kuna that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. Dito'y ma-experience tayong arigat dito'y rabaw ti daga. It's just a temporary. Because if we enter into the kingdom of God, no more tribulation. Praise God, palakpakan tayo ti Apo. Hallelujah! Praise God! Let us be encouraged. Mapabilag tayo kuma. Iso nga ore no, anya ti rigat nga mag-experience mo in your family, rigat nga, dito rigat, hanlang nga rigat nga, kurang ti isaang mo, kurang ti kwartam. Am amin nun, emotionally, anyaman dita.
In this world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Kung sumunod kayo sa akin, sabi ni Kristo, you will also overcome. Because ang sinusundan natin, in-overcome niya ang mundo. Dahil iti benefits tayo as a believer in the Lord. James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Wow, sino dito ang may trials? Trial court. Agyaman tayo. Dito ti dakkel kumangay. Haan tayo nga pang ibatan iti panagserbi tayo kini Lord. Let us remain true to Him. Because He will always give us the power. Wow. The power nga naggapo sa dilangit. The power that comes from the Lord is supernatural power. Grabe, kabilog na. Ngam ti power nga agapo iti tao na angot. But the power that comes from the Lord is super duper, very powerful. So agyaman tayo. Do we have that power? Amen. We receive that power from the Lord. Han nga power ti tao. Tanaangot ti power ti tao. Kili-kili power. So diay kunana, blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, no takduram na nga testing iti faith mo, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Wow! Nagmayatan ayat ti sumrok iti dayta nga kingdom of God. Amen? Blessed, nagasat, haan nga swerte. Kristiyano, we use the word nagasat. Ti swerte gamin kot kwa, kaslangan na niya, kalangay nga nairanrana laeng. But when we say nagasat ka, talaga nga na-prepare para kanyam. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Let us continue to love Him. Let us continue to be true. Agbalin tayo nga lover. Agbalin tayo nga agay-ayat kini Lord. Madaydayaw ti Apo. Because isuna da J Dios nga saan nga mangupay kada tayo. In my conclusion, Jeremiah 17 verse 10. This is the word of the Lord for us. Tineto nga agsapa. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Kung may sikreto tayo, ini-examine tayo ni Lord. No, dati secret mo, sekretom itibiyag mo personally. Allow the Lord to examine whatever secret motives that is in us. Then I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Kuna na dito, I give all people their due rewards. No awan ti ilumlumang tayo kini Apo, nagserbi tayo nga napudno ko ni Lord, ada iti parakin ka nga reward. Nakapreparean. I give all people their due rewards according to what their actions deserves. So kitaan tayo dagiti actions tayo. Maridayaw ni Apo. I want everybody to please rise up. Entering into the kingdom of God. Iti isasarok iti kingdom ni Apo. And that iti kararag me as your spiritual leader that all of us siyak, ti asawak, dagiti anak ko, dagiti kakabsat ko, amin tayo, na kayo nga tatao ti Diyos. It is our prayer. Ngayon tunudumtang detang aldaw,
Dati pa nag-screen ko na awang kumati mayakayak. Awang kumati matunag. But then, quality tayo kumamamin, madaydayaw ni Apo. Remain true to our faith in God. Balin tayo nga napudno iti Apo. Endure hardship. Narigat man ti pagdadaanan tayo. Narigat man ti paglaslasatan tayo. But the promise of Jesus, He will reward. I-reward ni Lord ang kanyang tagapagsunod na nanampalataya ng totoo at tunay sa Kanya. Endure hardship. Agyaman tayo no adati pagdadaanan tayo. Tiragsak tayo dito ihangag na nayon nga hardship. For the meantime lang nga marik na tayo ti hardship. Kuna ni Lord, I the Lord, search all hearts and examine secret motives. Amo yun ni Lord, into no ag-examine iso na, agasa na nga dagos. When God examine us, He will heal us immediately. He will not abandon you. Ngano into no masara ka na dagiti banbanag iti puso tayo, na tayo nga baybayan. But He will heal us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Church, always remember, kanayan tayo nga laglaglagipan. Saan tayo nga sayangan ti tiyempo tayo kani Lord. Manalig tayo ng buo at tapat sa Kanya. Magtapat tayo sa Panginoon. He is the first and the last in our lives. Nung start ni Lord nagtrabaho kin ka ilupas na reta. Hang ka lang nga pumanpanaw. Ag-steady ka to walk with Him. Aging gana nga malpas. Glorify the name. Glorify the name. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord God. Let's pray kakabsat. Tunggal may sa have this time personally to the Lord. Oh Jesus, hallelujah. Glorify the name. Come on, just close your eyes and say to the Lord, here am I. Ngam no ada dito'y kakabsat iti you really need nga maikararagan. Kasasapulam nga maikararagan. Umay ka lang dito isang wanan, i-open mo ti heart mo ko ni Lord. Hanto yung agdardaras. We have adapay ti oras tayo. If you need nga maagasan fully, nga maagasan ka spiritually, kat kailangan ti kabsat mo nga may kararagin ka, just come forward and kneel before God. Parinto mo ka iti Apo kunam kini Lord. Here am I. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. Jesus, this is our moment with the Lord. Just you and God. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Lord. God, I come to you, Lord. I come to you, Lord God. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. Kunam ka ni Lord, examine me. Examine me, Lord. How is your life? How is your spiritual health? Kumusta ti condition ti panagservim ka ni Lord? Glorify the name. Glorify the name. Hallelujah. You are holy, Lord. You are holy.
Yes, God. Come on, kakabsat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang kamabain, may kalang dito isang wanot, parintumong kag, sikakan ni Lord. Talk to your God. Hallelujah. Hallelujah. Why sometimes we need nga mapanti altar? Because di pa nag-step up mo, panangiyadang mo tisakam. May saday nga banag that the Lord honor in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Lord, you are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy. Sing that hallelujah slowly before God. To you alone. Sing it personally, kini Lord. Hallelujah. Yes, holy. Lord, there is none like. Oh, Rabakarabashitiri. You are holy. Oh, hallelujah. The presence of God. The presence of you are Lord. Come on, sing it to the Lord. You're holy. You are holy. Lord, there is none like you. Yes, you are holy. Holy. Glory to you alone. Worship Him, for He is holy. Hallelujah. Hallelujah. Everybody kneel down before the Lord at parintumong tayo magkisangwanan ti Apo as He is holy. At kneel down ka di tayo tutugaw mo and let us just worship Him. You are holy. Holy. Glory to you. Sing it one more time. The Lord is here. Hallelujah. You are holy. Holy. Lord, there is none like you. Oh, yes, God. Hallelujah. You are holy. We lift your name, Jesus. We lift your name, Jesus. Glory to you. Oh, yes, oh God. You are holy, Lord God. Oh, yes, Jesus. Holy. There is none like you. You are holy. Glory to you, my Lord. Oh, yes, Lord. You are holy. Yes, Lord. Jesus. Lord, there is none like you. You are holy. Yes, oh God. Jesus. Deeper in love with
Adda kay di trono ni Lord. Adda asideg kay di trono ni Lord. Asideg ka kini Lord. Daytad ayan mo. You belong to Him. Kukwada ka ni Apo Diyos. You are holy. Singing praises to God that He is holy. Jesus. Glory Oh, to Ramakanda, our Lord. You are holy. we'll lift your name, Jesus, that you are holy. Ah, the God whom you are worshiping is a holy God. Mangagas nga Diyos. Mangpapiksa nga Diyos. Mangsulbar di problema na Diyos nga daydayaw. Hallelujah. Glory to our Lord. Jesus. Oh God. Church, let us lift up our families and kiniapo Diyos. Every members of your family, mention them iti imatang ti Apo. That the Lord will guard your family. The Lord will protect your family from the demonic powers. Come on, kakabsat, raise your voice to Jesus. Ikararag mo dahil ta pamilyang. Na kayo nga naka-join online, pray for your family. The Lord is embracing each and every one of us. Iti dito yung agundaway. Hallelujah. Ay ayato na ti pamilya ti tunggal may sa kadatayo. Han nga kayat nga tunggal pasot ti pamilyang madadaal. He really loved your family. Ay ayatan da kay ayatan na nabanor ti pamilyang kiniapo Diyos. Oh Jesus. Ora mashikin. Hallelujah, 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 hallelujah. Don't be discouraged. Jesus, Jesus. Oh Lord God. Thank you, Jesus. Lord, oh Lord God. Hallelujah. Oh, speak forgiveness in your family. That the Spirit of the Lord will manifest through you. There must be repentance inside the family. Oh God. Oh Rabashandara. Hallelujah. Before physical healing will come in your family, dapat iayos ni Lord. Through repentance, forgiveness, mabalin nga dati unforgiving spirit nga kararigna inside of you. The Lord will restore your family. The Lord will do something in your family. And you will never be the same again. Glorify your name. Glorify your name. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh God. Anoint everyone with the anointing of your Holy Spirit, I pray. Each one will minister in their own family. And there must be manifestation. The fruit of the Spirit,
The 9 fruit of the Holy Spirit will come in each family, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are overcomers. We are overcomers. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Praise you, Lord. Praise you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Glorified it. Tsaka mo titunggal may sapat, the Lord wants us to enjoy His presence. God, in greatly to be praised. Hallelujah. I sing praise. Lord, the joy of the Lord will be our strength. Oh, Praises to thank you, Jesus. Thank you, Jesus. is great in greatly to I sing praises to me. Oh Lord, praises to you. Thank you, God. Oh Lord, for your name Thank is you, great Jesus. and greatly to be praised. And I sing praises to you. Oh, Just enjoy His presence. praises to Hallelujah. Thank you, God. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Glorify the name. Oh, thank you, God. Truly, the angels in heaven is with us. God, hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Glorify the name. Glorify your name, Holy God. Glorify your name. We worship you. We give you praise, O Lord God, in adoration. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the healing. Thank you for the restoration. Thank you for uplifting us, Lord God. Thank you. We will see, O Lord God, oh God, your words are true. Napudlo dagiti sasaon. Agyaman kami, O Diyos. We give you worship, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tidak ito yung gundaway, mabalin tayo yung agtugaw. And let us have this moment for anong oras ngayon. Kahit kuman nga testimony, I felt something may nangyari sa ating buhay. Apaman nag-worship tayo ka ni Lord. Dadag iti madil-deliver iti kasasada. And some of you receive emotional healing. Praise God. Darasan tayo to testify what the Lord has done in you. Tinito yung aguntaway. Let's give God the glory.
Glorify your name, Lord. Sino ka na kayo tiya nga magmagnaka di iti kwa? Panubok. Itatay kat marikinak ti kinimbag ni Apo Dios. Hallelujah. Our test in life. Sikakon siyak magmagna tayo kakabsat iti trials panubok iti biyag. Kasla tayo agis eskwela dito'y lubong. Adadag iti test, examin. Kasla tayo agis eskwela iti inaldaw. Adati malaslasatan tayo nga test. No iti eskwelaan kat adadya ipasada nga test nga exam. Adadag iti ansiran tayo. Kasta tayo kakabsat. Numamingsan adadag iti fail. Ma-fail tayo. May pakita nga may parangarang ijay tapno kitaan tayo dagiti failure tayo iti biyag. Tapno examinen tayo kakabsat no anya ba dagiti nga pag-failureuran tayo spiritually. Haan nga mailibak nga dagiti pagkapuyan tayo. Haan nga mailibak nga dagiti pagkapsutan nga madadaw ni Apo Dios. Matetest tayo ijay na nga makita. Ijay na nga makita kakabsat no kas ano tayo nga ijay nga failure tayo kat no kas ano tayo nga examinen dagiti bagbagi tayo no kas ano ba ti relationship tayo kanya na iti da ijay nga minsay tatay kat na ibuga-bugasan. Naunag kakabsat. Examine ourselves. Namin ano da ito nga na ipalpalasat kanyak mitlang kadagiti journal devotion ko idadak di akupan kat na ipalagip tatay kat hindi madama tayo nga nag-worship ko ni agkarkararag ni pastor awan ti mang ipaga nga mayat di panagnana we are all in the path iti day nga baku-baku nga pagnaan nga naiput adadag iti na kukwa iti dalan tayo nga numaminsan kat sumyasian nga madayaw ni Apo Dios tahan nga mangbaybayan. Iti pamilyam, iti trabahom, iti sa dinuman nga mapanan tayo adadag ita. Numkunana nga agtakder tayo iti pamati tayo. Madadaw ti Apo agyaman tayo iti dahito nga mensahe. Agyaman tayo ti panakabalin ti Santo Espiritu nga mangi-reveal iti tunggal maysa mangpalpalagip pagyamanan tayo tada ti talna kapya iti tunggal maysa agyaman tayo ti dayto nga naunig nga mensahe amin mo't kidi nga sasaw ni Apo Dios kat nauuneg nga mang isimpa iti biag tayo agkamang agkamatalek tayo kat mapadayawan iti Apo agyaman baka dapay dagiti paribil ti Apo kada kayo umay kayon hanyo nga sayangin. Glory to God. Hallelujah. Adangay gamin dagiti so aldaw niya no maminsan iti Sunday kat may experience sayo mat diay umay tayo dito'y agsimba, agawid nga wala lang asay iso nga iti kararag ko ti tunggal iti rabi kan iti agsapan iti rabi iti Sabado kan Sunday iti agsapa kararag ko nga kwa nga kanayon ko lata ko mga marikrik na iti presensya ni Apo Diyos nga sana nga rumor dito'y nga pagdadayawan nga amo tayo mo niya di riknan di kasla rumor ka dito nga wala lang awan iti nariknam nga agawin ka nga damot lang iti problema kasay iso nga itre tayo nga kasay always nga umay tayo iti simbahan kumanga agawid tayo nga napalagaan narikna tayo iti anda nga presensya ni Apo Diyos na nagmayat mo't lang ya nagmayat kaya mo't lang di rumor ka dito kat nukas pangarigan di ay ada iti panpanunutem nga saan nga nasaya at dagi ay niya kat rumor ka kumanga
rumar tayo nga nagmayat derek na tayo. Ada serbina di apan tayo inmay tayo nga nangidaydayaw ken ni Apo Dios isu nga agyamanak. Ada nga songsong batan met ni Apo Dios dagiti ada nga tartarigagay tayo. Inya no kan kanayon nga ililiwon tayo di ay ada nga Santo Espiritu na nga kas iti kunani Sister Sonia nya nga umay tayo dito nga adaan iti puso kan iti panunot iti agserbi tayo kan ni Apo Dios iti ada nga Santo Espiritu so nga kunak nga ayo agyamanak manen Apo ta rumwarak iti daytoy nga pagdaydayawan iti daytoy nga aldaw nga ada nga napalaganan ken ada nga nariknak iti ada nga presensya na so nga ipaay ko kan ni Apo Dios iti ada nga panagyaman ko. Bagti Apo. Umayak na tangikot na sakit nga dito, kitong ko tan ipagpaggarod. Tapos dito ko nga ikot na ipagpag, idi nga bagyo nga design nga ikot ko na kayo. Nasakit iso nga nina, kuha na ito nga ikot ko. During our worship nga ikot ko, mariknak iti sagit ti Apo nga ikot. Kaslangay nga mariprepare ngay, mariprepare dato higit mariknakan nga mayat nga ikot mabalin mo nga may kiboxing. Thank you, Lord. Gamin manipod di nagawid ni amami kat apay di nga kon ta nagagapuso na ilokos manipod din nagawid so na apay nga kasi ti panakisasangok kanya na nga pero mingay nga apay di nga makisusong batak batin kanya na ngayon idi kasi pala nga kanay da nga apapakan ni imamami nga di direct na gamin ni amami no da di balay ngayon kalanga awan lang ni suna jay kalangawang pagan ano mi kanya na kat before graduation mi kat agsapan na day nagsinsin nung bata kan ni mama to the point nga pingmanaw ni ating ko balay kat ulang no pasano nga dito yung graduate takya ko na yung nga day napangkamilata di jay nga kamilata na graduate kat di kon graduation ko nga kasta Reno kasi din naramit na isang sangokan nga magkat inarakop dakpe lang ni amak di kon narakop dakpe lang hindi graduation mi yung nga day kami nagtagsad direct na makunkonsensya kapay nga kasi kung nanapelang hindi ko nagkapapadakan ni mama apay kastuiti pamilya ko na nga kasi kinyami nagtagsad direct na ta away nga mo pati apay siya pelang ti mang irugrugi iti tatagsan dya balay ko na tata napansun na dya Mindanao nga kasi nasasakitan na kinyami nga nagtagsetrik na kinyami iti kalman iso na penang ibaga kinyak nga ala anak Kristen nyo ay makikimong una na pelang at akunan na kinyami nga agurayton aunita maapuak sa peso maa kunan lakalakay ton niyaman ani amak no agawid yung nga ayo agtagsetrik na kanayon mo papanunod ti kat yaman nakanya udus na rik na nga suna nang ititi waya nga di pamanakawan si Lord tumadat niya kahit kung arakukan tayo kung nagdawat yung pamanakawan sakit tirik na nga kahit nalangbot nga makita da kami to nabayag garud nga awan nabayag isun nga awan di tabalay kat siyempre ragsak na mo nga mang kita ti pamilya na tapos kasi lang ti madanunan na iso nga nagtagsid tirik na nga mang papapanunod tunggal malagip ko day iso nga dito tayo kat agyamanak ta uldo hang agrikat nakitak division kanimak nga nakaisip ganyan iso nga karalago adi nga no sa din naman tiyan natatakat ipaay niya po tos tibig sana kan sa lakayin ni amak ya nagatupay lang sakit nung nagbinbinti ng spelang kat bantay di ayan data napanggayon di Mindanao nakiyusok kat
banbante di ayan ta kasanungan no ibus di maintenance na kung kunak iman idi namingsan kat di bali ko na naman. So nga manaklatakan niya po Diyos naman matiyak nga iso na ti mandadakan niya amami di amin na subli kami nga dayo. Amen. So di sakmat kat from worship inga na after message ti marikrik nakot peace. There is peace in His presence. Kat day gayam apay nga nagsakitak di Friday is for me gayam nga marikna kan ma-enjoy ti presensya ni Lord nga uri agsaksakitak nga ikat I will enjoy His presence ti panagkaragan ti panagbasa kat day gayam ti reason ta from all these weeks, di kararag ko is for me to feel more His presence. Ti panagbiag ko kat day gaya man si time nga mas mariknak ti presence ni Lord. Ni siya mismo ngay kat i-focus ko mismo isuna kat ijay ko nga mas narikna ti presensya na until now ti marikna kat there is peace in Him. Takder ko. Uy, nagimbag nga talaga ni Apo Diyos. Gundaway ko mo nga testimony. Kung han mo nga ibain ko na yun, di ba? So nga, kung nga ibain, nga takder tata dito isang wanan. Agyaman akmit iti Apo, tada nga. Pinaimbag dak idi. Kadag iti upirak, ada nga nariknak manin tatay iti sagid na. Ada nga pinapigsa namanin. Nagiti pamati nga uraman pa ino dati pa nagkapoy nga ada nga sagidin na ka parik na na iti presensya na ti Holy Spirit na ada nga mariknam tapos tigas ta ada nga lumagan ti dadagsen iti physical nga bagikit ada nga palaganin na nga sadya ko na ni uncle nga rumal ka dito nga gimungan nga dito nga pagdaydayawan nga balay nakit ada nga malaganan tirik na nga uray nya man dito nga dadagsin nga awit mo ngayon mo nagkit adan to nga nurumal ka kit ada nga lumagan iso nga nagimbag law na ni Apo Dios awan ti sabali nga idaydaya ko kinitantan ko tatanga aldaw tatanga oras kit no han sabali no lang nga isuna gabutay isuna ti Dios nga nagbalbaliw isuna ti Dios isuna ti doktor nga kangatuan ngawan imposible king kuan ha ket sublik kanya na iti dayaw gloria kim panagyaman. Praise God. Ayo, makapadutog nga nagiti testimony nagiti kakabsat. Adja kami udi kat ija dayo nga I really thank God ti ginaimbag niya Apo Dios ta kwa ngay. Tatay kat medyo masadsaduta ka umay ta. Anak mo ti marikrik na ta idirabi imbaga dagi kakabsat ko nga da nga makagimong inkararag ko la ta dirabi nga makaumayda ko ma nasanayak gamin nga kwa amin kami nga family ko umay kami tugad bida glory ta amo kinpacheck nga nag-online da siguro may sapay medyo adamot lati dadagsen kinyak ta pinmusay iti may nga manang mi ijay probinsya nagrigat nga ikinyak as iti part iti family mi nga matayan kagayam ta jimanang mi nga panganay ket ayo grabe ngay nagrigat kakabsat ti sitwasyon iti natayan ket kastoy paimot nga agbagbagyo ket kas lang nga umikinyak ti panagsadot nga agserbing kini Apo Dios han nga DJ ti way tapno ti kasta ket aghapoy tayo kini Apo Dios iso nga kasapulan mi ti kararagyo met kakabsat nga magpagmaymaysa kada kami ta nasingpot na dyan nga manang mi nalalalo dagiti anak kami ni Lula mi iti probinsya kat aadayo ngay kat
Mistra DJ managtulong isuna no kwakad agidagas kanu kindalulo kinlulami ti sida nga tilapia masida ta adayo kami nga apuda ket DJ lang ti asidik kindalulami ijay ta agisorsoro iso na DJ school ket no mapanja eskwelahan ket agidagas iti masida kindalulami ket kasapulan mi iti kararagyo kabsat ta last day na tata last night na iso nga apanak sumambot kun ako mga agbahi ak tatay nga agsapagam kasapulak iti kararag prayer request ko kada kayo kakabsat nga ni Apo Diyos ko mati makikaadamot kada kami tapno agsardong ko matitudo nasayaat ko mati tiyempo na tapno ti kasakat maidulin mi ko maidulin da nga manang mi nga nasayaat ko mati tiyempo na kat amukin pa check nga nabilag ti kararag sok na manggal maysa kada tayo kat iti papatay kat hangin mapakpakadaan na ita kakabsa akas dyan share ko kinya na idi las nga nagawidak in kararaga kasuna in patungko dyan ima ko dyan ulo na nga in kararaga kasuna nga Lord agasam ko man ni manang mi kunak kinya na tati kunanak kinya kat nagdakal unay tinagastos min ading ko kunanak kat thank you. Ay, grabe. Ay, Apo Diyos si madaydayaw, taawan ti sa bali nga talkan tayo, awan sa bali nga idantayan ok tayo, kinidaydayaw tayo, iso nga. Agyaman tayo, tada ni Apo Diyos, nga kumakamangan tayo, aduman dagiti trials, aduman dagiti panlubok nga umay tibiyag, at amukin patsyag, nga ni Apo Diyos, mati, mangiturong kada tayo, mangitag-ay kada tayo, tapno tikas dakat, hantayo nga maiyaw-awan kat, DJ, rik natatay nga hanak ko mga umay kat. Ni Apo Diyos latati nakikaada kat inturong na da kami kiniading ko. Ngayon may dito church kat nakapag-testimony pa isuna. Kat, DJ, kadagiti teachers ko agpakada akan TDES awan ak madamdam mata agawit ak min jay probinsya ka jay DJ lang ti request ko nga inawin nyo da community karkararag although men's fellowship pa'y matata I know and I believe nga inawin nyo da community karkararag yun ni Apo Diyos kamati magkikaada kada kami ni Apo Diyos ti madaydayaw. Bernabe, may kay man, Brother Dennis. Ikararag tayo man nagitoy de marubuat in DJ family ni Brother Bernabe. Hallelujah. Inayon tayo mutlang dagiti victims nga ikararag ngay. Dito napalabas nga bagyo, ado dagiti biktima, ado dagiti naawanan, piman, nagulpit ti pamilyada. But ti kararag tayo kot, dagiti malamlamayan, while kumanga malamlamayan da, adati may kasabati sa uti Apo, adati may isalakan. Masukatan kumati may isalakan, dagi natay. Yeah, so agawid ka Brother Dennis, if you have time to share the word aramidom. Agkararag tayo kakabsat, iturong yu ti ima yung kadagito yung muna. Let's pray for Brother Dennis, Tiwayan family. Father, we thank you, O Lord God, ti paspasamak saan mi nga mapakadaan. Dinumteng man day ta Apo nga ipupusay, Apo Dios, iti pasut ti pamilyada. Ngam Apo Dios, agbalin ka di isuna nga apan nakapulpito nga pakaikasabaan dagiti